Hi there, Yani here and welcome to my channel. Please like, comment, subscribe, and hit the notification bell to get updates when I upload a video. Hi guys, this is Yani and welcome back to my channel. It's been a while. Na-fail ko sa ko ang goal ng one video a week. No, bahala gulay ayo akong videos. But anyway, I love documentation. It is fun. Matod pa ni siya string. It is fun to document. Pero anyway, na ako nakita na video sa ako ang gallery. Katong nag-meet ako gi-edit ng video ba. Puro siya food. So, ako ang siyang gi-edit into one video. Ako silang gisumpay-sumpay. So, if gutom mo, it's not the right time to watch this video. I would prefer busog mo tanawanin nga video. And this is also the reason yan. Dili mo daot. So, please stop body shaming. Yeah, if you enjoy food and loto-loto, please keep on watching. White sauce. Hipon and manga, bacon and egg, and of course rice, kanang dukot pinakalami. Milk tea, yo. Kaning kaon ang rason nga nung di mo daot. Good morning! As in, ay dili naman din good morning, afternoon na day. Nagpalit mi og halal, so before na mo i-install ang cabinet para ma-arrange na mo ang kusina, kailangan mi og lami nga food. So, we ordered halal food. Kaniyang white sauce. Oh, the best. So, na siya pita bread, rice, lettuce, chicken, and beef gyro. Right? Tomatoes. And tomatoes as well. As in, super lamig. Lamig kayo. Okay man eh, diba? Sa ato aman yun eh. And then, ani make unhealthy cup noodles, chicken, and of course, beef. And dili jud na mawala ang pizza. Brownies, garlic bread with feta cheese and spinach. Kana This is the pizza. And then Hawaiian, kani libre. Mm-hmm. And then kana siyang order niya. Mangaon. And ang kani siya nga video kay dito ni sa New York na grocery mini tita. Grabe, nahimuot dyan ko sa size ani nga eggplants. Na sila yung ube cheese pandesal. And then, ang Cadbury, $2.19 na ay almond. I'll just get, oh, these are pralines and cream. Pralines and cream. And then, yung coffee roll, tita na? Coffee roll, isa. Tapos isang apple fritter. Okay. Out of shape na kami ni Tita. Kaya pa ni Tita. Grabe. Init ka ayo. Pero, may sagihingal namin. Pinoy gihapon na kami. Chismis. Nay mag-shota sa park. And then, yan ay babae dito sa park gihapon. Grabe yun to. Grabe ka po yun. Out of shape na gid kaayo tita no? Oh my god. We're finally here. And at last nakatilaw na gid kog ube cheese pandesal. It was so good. Tayo. Namiyaw eh. Yeah, let me try. Grabe, pinakalami ni nga munggos sa tanang kalibutan. Half cup yan, half cup. So, after munggos, ice cream na pod. Isa hindi mo tambok. Can I have one more? Si Kapitan ito. Yan, para I love you ba? Naglabad akong ulo sa... Na-deliver na ba yung... katong kainit ka ganina niya, nag-mask. Dagan-dala. Tapos, nakakaon kong pa niya na cinnamon as in YouTube na ako. Ayuda! Okay. Hindi husky kong cinnamon as in bako. Morning! The next day vlog. And then, buton kay si tita, gilutuan mo ng itlog, hotdog, ano katoya, hindi kaya siya mag-rice. Good morning! Grabe dry, kaya akong lips. Today is the next day, June 23. Nagyapon miss kang tita nga pa Hey, what's up? Hapon lang ko nakakaw. I was wondering what was wrong with my life.
Gore moments. Wala na anad og lakaw. Good luck. Wala na anad og lakaw, tita. Hindi na sanay maglakad no, gore moments. Sige, explain han. So explain. Ang saan mo pagkuha ng steak? Dayon steak, dayon. Oo, uy. Wala imong naong, so di ka maawaw. Hindi sila kailangan ikaw. Ay, dili siya parito ang color sa camera. Loose pa siya sa camera, but in person, brown siya. Yeah. Dami. Yung cook namin yung the best cook. Yeah, right. Bapo nga mo, ay, nindot ang lighting diri sa kuan. Oh, mag-maudjud na siya. Exact same. Same na? Oh, lamig kayong steak. Courtesy of walay ligo na husband. Morning, akong breakfast kay banana and ice cream with coffee. Ilaha kay healthy man sila. Whole wheat na pandesal, tapos egg, dayon, butter, and coffee. Kani ako. Miss Gina, social distancing kami kasi hindi pa kami naligo. We miss you. We miss Dagan kayo magpapabili ng barong lunch for today. Kasi ito, ganihan ang palaya with egg and shrimp, baboy, tapos munggo. Tubig lang, tubig. And then rice. Cute kayo sa Miss Gina. Managkaon sa ice cream na pa. Yan. Cute na madjong ni tita. Kasali ito, tita, or iba din to? That's part of it. Ah, hindi pa open. So, mag-try ko pork barbecue using Mama Sita's. Try na daw ito buktan, di ba? Oh. Siguro may kaon for sure. Ground beef with kanang chuchu. And then chicken and broccoli. Then mga onay yan. And then mauna siyang pork nga akong gimarinate for 3 hours. We will try using the air fryer. Dapat i-grill man siya pero who knows? Kung i-grill, so we'll just make do. So mauna na-transfer sa air fryer. And i-try na mo ang 5 minutes. Dayon, 320 Fahrenheit na? 320 Fahrenheit. Okay. 320, yung time will be 5. 5 minutes. There. Okay. And then play. Kanina di ay kay luspad pa kayo siya sa 5 minutes. So, amo ka siyang gibutangan balik og kadtong sauce. Nga mo gibutang dito. So, gibutangan na mo siya balik og sauce. And then, gi-increase na mo ang temp to 350 Fahrenheit. And then, 5 minutes again. What do you think? More? One more? I think we need to add just a few more minutes. Just a few more? Maybe Mga 3? 3 minutes? Yeah, At can- 350? Okay. So, add na mo siya ng sita sauce. We're adding 3 minutes. What do you think? Finished product, but I think fail ni siya. Naman siya lasa, pero ingon si tita, dapat gi-boil siya since baga akong pag-slice. Naka-half me sa container. Tita is cooking downy. Ito nagdanggit sa convection ni tita. Tapos baho kayo yung apartment. Perfect akong pork barbecue. Perfect ang pork. Healthy. Pork barbecue. Wow! Any chance that CSU can get this one? And sapin-sapin from Kabayan. More kaon maning limpyo oy. Pero that's okay. Mani ako mango float. Ginawang lechon. Okay, 1/4 kay $6.50. Kabalo ka pila ni? Ang pansit. No. Mga around the same na siguro nila. Kani siya kay ube flavored binignit. Murag Tagalog style na siya. I'm not sure. Ube leche flan? Is this what? Ube pudding. Ube bread pudding. Leche plan naman? Or Leche flan mo siguro niya. I don't know. We'll see. Try. How was it? Damn, good. Really? Calamari.
Kay kinahanglan mi og enough energy para sa among buhaton today. It's already brown. So, yummy. Guys, time makakauna gid mi sa amo ang table. It's not that clean yet, pero we are getting there. Good morning, halal food. Yay. Yummy. Chicken barbecue. Tagpila to nihan? 4.99 or 5.99? Perfect kayo yung pagka-brown. 6 minutes lang, tapos low heat or low fire. Perfect kayo. 6 minutes. I hope niabot sa sulod ang pagluto kayo. If not, magdugo-dugo din. If not, dungagan naghihapon siya. Pero ako siyang ikat. If dili pa luto ang sulod, ako siyang ikat and then ibalik rin ako siya mga 1 minute. Mao na ni ang adobo. Napa siya dugo-dugo ganina. Oh. Napa siya dugo-dugo ganina. So ako siyang gikat and then gilunod na ako siyang balik. And of course, Mang Tomas nga hot and spicy for me, and kang John ang dili spicy. Yes. You're weak. One of the best cheesecakes sa New York Juniors. $12.99 siya. Inanira siya kagamya. Pero lami jud kaayo siya. Worth it. The world's most fabulous cheesecake. Voted number 1, the best cheesecake in New York. Charit. Slash. Awa. Lami kaayo siya. Wow. Grabe ka creamy. So, I think bam-in eh. Di ko sure. So, tanghon, bam-in, pansit. Basta pansit. Inya, parisa na mo. Bread for dinner. Ngaon. Something light ko na. Puro carbs on carbs. Pork, barbecue. Yep. And of course, unsa gani ni siya, Han? Bangos. In the house. Mangaon. Alright. It's like dumbbell sa stress, yo guys. Have another here. And a pizza from Domino's. Today is June 2. Kapon na kayo trabaho team. Let's eat. Of course. Mangaon! That's it guys for this video. I hope that you enjoyed it and I hope to see you on my next one. And guys, don't forget, no to body shaming because it's not cool. Wala ta kabalo sa pinagdadaanan ng mga tao. But yes, if wala tayo maayong isulti, kasi shut up na lang tayo. Yeah, stay safe, healthy, and always take care of your mental health. Bye! It's not for me to say.